moped tuning is not a crime. And what does this mean? Fuck, Hono Motors. Dobro jutro, folk, kje ste, kvajzi? Evo ga, spali smo. Good morning, Richard. Good morning. What's going on? Just making sure stuff's dry, getting ready to go. And is it dry? Yeah. Well, gloves are sort of dry. Shoes are still bloody wet, but apart from that. Ja, čevlji so ful mokri. He could drip his shoes and his gloves, man, like se prav lahko je odsedil. Noč, spali smo. To mene 4 sem se zbudil. Pa sem šel WC, spet nazaj zaspal. Kvaril sem se zdaj svojo kamero, da vidite, kakšen je moj telefon zdajle. Dejansko sem zajebal, ker sem ga imel zunaj, je voda not prišla. Voda je pa not prišla, ker sem zamenil jaz ohišje. In očitno ni bilo dobra tista gumijasta podloga spod, ki skrbi za vlago pa to. In je prišla vlaga v wide kamero not. Tako da wide kamera, ko bom snemal, bo malo rosla. Sam malo s temle pomagal si. Pa sem kar dosti strano, ampak še vedno treba, da se posuši. Tako da sem uporabil malo power tape za lepo zadnji del, pa bomo uporabljali, kakor bomo lahko. Jebi je, če slika slabša, kupite novo kamero, novi telefon. Drugače neč, we are going towards the Isle of Skye, gremo po plaži, malo smo na ovo še raziskali, kje bomo šli. Danes bo oblačno, sončno, tako da bomo videli, kaj dejansko bo. Pogledajte si, kakšno vreme je zunaj. To je zunaj tak vreme, glej, če damo wide kamero, je kar v redu, ampak je malo motna, male so smeti noter še oziroma voda. Tako da, evo, takole je navadna kamera. Tako da vreme je tako, to je neki kamp, zgleda tam je neko jezero oziroma reka. Včeraj smo videli kar eno veliko ladjo, kako je šla bi, ko same lučke. In to je to. To je Bromfield Holiday Park, kakor vidimo. Ništa, we are getting ready now. A ne, ready viš tole, tukaj smo mi spali, evo. Tle smo spali, oh my god, je motna slika. Here we slept in zdaj počasi pičemo se rihtati. Tle imamo radiator, kjer sušimo, in tak sem do svoje rokavice sušiti. Najboljše rokavice ever, Komine, to so japonske. Edine rokavice, oziroma proizvajalec, ki je zadev, da so rokavice točno tako narejene do konice prstov. Vse ostale so malo predolge, kazalec ali pa palec. Ampak zdaj tukaj, ko sem dal sušiti, se je tale sfukal, mi kar tišči skup vse. Pač prste skup mi tišči, ker so se tako posušili. Morate se pa zavedati, da te rokavice so iz leta 2008 in jih uporabljam non-stop. So najboljše rokavice, karkoli sem jih imel. Japonske, Komine, tega pri nas nisem več najdel, lahko dobiš. Ampak evo, deformiral sem prst. Tako da mi je kar malo bed. Evo ga, bolt gremim. O tem sem govoril. Sam tok malo intermeco, ker sem jaz sladkosned. Probavam nove sladkarije. Tole je mini caramel logs. Po bosansko povedan čupavci. Dobi se da so kot čupavči. Jaz mi pa njih, oni imajo imena teh sladkarij Jamie Doggers, se pravi, denga človeka je to. Ni tako, pač, čokoladice. Pa Milky Way biskvit. Jaz sem pa ful na teh flapjackih. Kje so že flapjacki? Ovne čokolade flapjack. Dobesedno to je €1,20 polna cena, pod euro akcija. Evo jih. Ti pri nas tega ne boš dobil za stari evro. Ma ni šans, ni teorije. Njihova zdravila, na petrolu pa to. Sirup za kašelj, €2. Ne vem, tableta je za grlo €1. Pa ti gledaš, pri nas v Sloveniji pa po 10-15 € stari moj sirup. S tem, da imajo oni 3-krat večjo plačo. Mislim, kako nas odirajo. Evo ga, takole zgleda, ko se mi pakiramo zjutraj, da gremo kam. Danes je še easy, ker nismo imeli šotorov zun. To je bila pa naša rezidenca. Pocena, 80 funtov za 2, eno noč. Drugač, tam je recepcija. Pa v Ulipoolu ali nekaj tazga, se nijem pojman tjes, kje smo. Nekaj gore, nekaj jezera. Vse ponovad je vse isto. Kaj vidiš, kako je rekel Hernec Kljuke, se pravi, podpornik mojega potovanja, pri njemu dobite vse kljuke za avto, kombije. Je rekel, kaj vidiš eno jezero, eno goro, se vse sam ponavlja in približno je res. Richard, you ready to go? Yeah, enough. Let's go. Getting ready. Ok. Not too much stuff. Zdaj gremo dnes ključe. Bunkhouse.
se imenuje, Bunk House, to so res eni bankari. The chilled, the whatever this place is, the Selaidah place. No, zdaj vidimo, kako te izgleda tukaj. Ega, če uporabim navadno kamero, je tako, če uporabim wide kamer, je pa še mal motno. Da vidite mal plac, kjer smo mi. Deli se to, kde tam dol smo mi bili. Manjki mi to je kot nekje vojski plac, pravni pogradi noter pa vse. Enač, to ti je Anglija, starim, oziroma Škotska. A veš ti gledaš filme kot so Highlander, Brave, Heart, a Škoti so jaki. A ti veš, koliko peškiričev je tle? Veš, kakšen peškirič je zdaj noter bi? Hello. S takim fucking rogom na ušesu. Kva ti to pomeni? Črno vid, kem pol že bil tako. Hello, do you wanna check out? Yes, okay. Oh, thank you very much for was your time good? Yes. I'm like, what the fuck, bro? Oni so Škoti zajebani. Kva so to za eni peškiriči vse okol? Pa to hod po trgovini takole. Mi gremo v kurac, stari, kot ljudstvo. Majki mi. VK. Ampak sem vsaj prijazni, ampak jebeš to, stari moj. Ne veš ni štaj. That wasn't a long ride, huh? No. But we stopped for a good view. Another good view, people. Gledajte to, ljudi moji, dolina, pomad so reke vmes, ampak tam se kanal konča. Mi smo malo naprej bili v hotelu, ne, v Legaoru. Tako da dejansko se tukaj zdaj reka, spodi steka. Zdaj nema se steka tja, po moje, da se steka tja. Ampak je lepo. Look at that eagle, man. Look, he's going up on the warm air. Wow, kako je hud. Oruga lepo jadra gor po vrhu. To je njihov način uspenjanja, če niste vedeli. Hudo, lega. Tole, kaj vidiš, pa slišiš v živo. Zdaj se vozim in poslušam musko, škotsko, keltsko. In mi dogaja, ko se vozim, kot da sem v enemu Gospodari prstanov film. O moj bog, gled to. Gledajte to lepoto. Če dam wide kamera, malo slabša slika, ampak malo več zajame. To pa je lepota. Hey Richard, because people like your pronunciation of Slovenian words, I'm glad they do. now we're gonna try to say some words of my sponsors. As you can see, No problem. I have some sponsors and I would like you to read it. And you go from the first up. What is it? Moto Oma Burger. What kind of burger? Read it. B-E-R. That's M and V. Moto Moto Burger. Vomberger. Burger. Say Moto Vomberger. Moto Fun Burger. Okay, it's close enough. This is my friend's kids boutique. What does it say? Marjan in Medik. Majan. Marjan in Mid. Marian Marianne in Mia. Marianne in Mia. Marian in Mia. Marianne in Mia. Marian. Marianne. R. There you go. Okay, let's go. What is this? To je piroplanet, se pravi, imajo pirotehniko. What does it say? Hero Planet. Yeah, That's- piroplanet, we say. Hero Planet. Planet, okay, piroplanet. And say the big one, this is for the tepih iz auto. So this is for the carpets for the cars. With car. With car. With car. With car. Yeah, okay. That's English. With car. Yeah, true. But what about izbrana popolnost? Izbrana popolnost. Ajde, read it again. Izbrana popolnost. Izbrana popolnost. Izbrana popolnost. Not ispana, izbrana. Izbrana. Brr. Brr. Izbrana. Say brr. I can't do that. Izbrana popolnost. Vidkar. Izbrana popolnost. Okay.
This one makes kluke, hooks, hairnets. Hairnet. It's not hairnet, hairnets. 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 Yeah, hairnets. See, that means something completely different. Yeah, hairnets. Hairnets is something you put on your head. Yeah, but it's hairnets, yeah, autokluke. And we got here my friend Simon Vida Simon Vida. Jewelry. Jewelry. Simon Vida Jewelry. Simon Vida Jewelry. Bravo. And now we have here Oh, that's easy. Techno Shop. what? Technoshop.net. Okay. Say technoshop.net, auto, elektrika in trgovina. That's harder. Technoshop.net. Enter Clapper. I've lost all that there. Let's try to read it. Auto, elektrika Auto Electrica in Turvegahana. trgovina. Turgovina. Trgovina. Turgovina. Auto, elektrika in trgovina. Auto Electric. Okay, then we got here online gold EU. Online Gold EU. Yeah, naj zlato dela za vas. That's the total. That's the. Ajde, read it, bro, man, read it. I can't even read that. Dej read, no. Naj zlato dela za vas. That's the total de la Didas. Okay, this is my elite barber shop. Elite Barbershop. Okay, say it That's again. easy. Elite Barbershop. Tale se je uvalil, ovaj nije dal evra, zato da veste. And what is this? Prčo moto, moped tuning is not a crime. Moped tuning not a crime, and that's Read this. moped tuning is not a crime. And what does this mean? Kono Motors. Fuck ono moto! Kono Motors. Frco! Motor. Fr! Motor. Frco moto! Frco! Frco. Say frco! Frco. Not frco, frco! Frco. Frcomoto.si. Ajde say, frcomoto.si. Frco Motor. Frco. Okay, good for now. Thank you very much. Thank you very much. Roll our tongue for the R's, like to do. R. Yeah, I can't do that. Can you just hear it and do it? R. Just try to like it has to up on your upper mouth. It has to do the like ta 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 ta. Okay, I just can't do it. Just we weren't taught that. Da vam pokažem še tole, kako gre lepo po točkah, po skalah. Ker so skale črne, ne, pa rata tudi voda črna. Gled to, ne moreš verjeti. Me prav zanima, če je to pitna voda. Mrzla. Gled to, kar pence. Šoj božji, jaz bi si rekel, da je tako, da je nafta. Hey, check out this water, man. It's like a beer. It even has like a foam. Put hand in, it's just water, normal water. Taste it. Oh, that's all right. Huh? Tastes all right. Normal, huh? Yeah, it tastes normal. I'll probably die later. But man, it's like a piss or a beer or something like that. I never seen this before in my life. First, it's just all the black off the rocks, isn't it? Yeah, it's from the rocks. You know, rocks are black and algae. They say they're algae. Alright, let's go, bro. If you're gonna stop every time, we're not gonna get to the goal today. We got like 4, 5, 6 hours of ride. But whenever I see something nice, we stop. Yeah, do I? Yeah. In ja, spet smo se ustavili, šli smo gor na vrh enega hriba in pogled se je odprl v prostranost. Mi da se ustavljava na 10 minut. Teh pogledov je vse več in več. Neverjetno. We came from there, you know, from there, and then we went like this, and all around and here.
Obožujem tele vrhove v oblakih. To je ta prizor, katerega sem jaz videl v Highlanderju. In dejansko je noro. Noro je, samo da ne pada dež, pa vse kul. Tu če je oblačen, ali pa če kaj mal pada tako, ko bi rekel, plohica je kul. Če pa dež, kot je bil včeraj, je pa katastrofa. Disaster. Evo ga, Richard je ratu influencer. Richard zdaj osvaja Veliko Britanijo s svojimi izjavami, s svojimi slikami, tako da Richard the influencer. Evo nas, mi smo se ustavili, da smo najeli neki North by Northwest kafe, tako da bomo šli na zajtrk. Se malo krepšati, ker tale je 1 ura, ura pa pol, 2 ure, ki smo vozili. Stari, toliko me glava začela srbeti, da sem mislil, da bom znoril zraven. In sem komi čakal, da prijem v ta neki mest, Paul, whatever that is. Paul, what is this town? Paul Wee. Paul Wee. Paul Wee or something. Smo v Paul Wee in je tukaj eno jezero tako, itak gore, okoli videli ste, panorama je nora. Dajem vam pa samo en delček, da ga vidite, ker tega je toliko, da to je non-stop, sam levo, desno. Lahko bi se ustavil, da bi sedel vsakih 5 minut, da bi nekaj videl, wow. Evo ga, mi smo uleteli v tak old country pub, sandvič 10 evrov, tako da ti biraj. In glej, čist old school. Da vidite malo takole, hudo. Moja white kamera ne dela. Pa itak nimamo se kje usest. Vse je nekaj povezan z vojno. Njihov British Bull. Polk čaka, sendviči, supe, za jest. Mi smo kar šli ven, ker tole je 10 evrov na sendvič, pa oni jadni sendviči, hvala lepa, kar naj imajo. What do you want to eat? I want food. I want proper food. Bacon, sausage, eggs, yum, hash browns. This is English. Proper food. Yeah, not this sandwich. No. 10 pounds. Shit. Too much, bro. Čak da vidim še tam kaj tam, let me see the view. Kar uletu sem enim v bašto, stari moj. Podobno, kjer pogled, gled, reka tukaj prihaja not. Dobro vam bašta, gdje je kupus? Bježmo, da me kdo ne poganja. A veš, ko letiš v knjižnico, stari moj, v trgovino, spominki in pol imajo zraven še pečenje, pa za jest, pa lahko ješ tam vzad. Čeprav restauracija, trgovina, vse neki pomešan, spominki, ono ovo. Tako da, what are you gonna eat? Vse po 10 funtov tukaj, ker to so turistična mesta. Se pravi, prodati krompir za 10 funtov, krompir in maslo. Če hočeš sir, 11 funtov, se pravi, krompir, onga tam je enega, krompir. Ljudje, ovi niso normalni, kva te jejo. Ok, poglej si, tole je, vidiš, stor, svačega imaš, ampak če pa priješ sem, ne, imaš pa še restauracijo, veš, za jest, vidiš. Enoč, evo ga, zdajle smo po Google najdeli en hotel, kar huda, 300 evrov na noč, za 2. Ampak če pogledamo, da smo za tole dali zdajle 80, je to 100 na noč. Tako pa glih pred Isle of Skye, pa gremo sam čez, pa potem v Isle of Skye. Mislim, da ta Isle of Skye lahko mi da narediva v enem dnevu. Tako da, dosta priče, idemo proti hotelu. Smo spoznali enega fena. In če pa je, so pa teli motori Vespa, pa ta 125 kar magnet. Koliko se ustavlja, slika, pogovarja, ono. Tele pa imajo teli veliki fanti z velikimi motori so kar malo fauš, ker njih noben ne porajta. Največja jeba je, kad daš gor. Ta kombinezon ide dol gor, kombinezon ide po zabu jakno. Ni hujšga na motori kot oblačenje in slačenje. Zdaj si zamislite, si tole vse dati dol, pa pripravljati šotor zjutraj, pa pol zvečer, pa zjutraj pospravljati, pa to pa non-stop. Ajde, let us see that combination of work. Ajde, put that shit on, ajde. Oh, tell me about it. Se pravi, jaz sem prodal kombinezon, pa motor Honda CBR zaradi oblačenja. Ajde. Oh God, here we go. Yeah, this is the worst now.
You can do it. You can do it. Oh, Yeah. Okay. doesn't help when everything's fucking wet. Ah. I'm gonna piss myself. Oh shit! Oh my god! Oh, I mean, you hardly put it on, and then something else starts to bog. Oh my! Oh my god! Yeah. I need that goes out. I ain't got lighter. You gotta okay, get that fog. That's this is the most shit. Yeah, do it. Finally, GG. There we go. GG, man. GG, man. Hey, say Burek Olimpija. Burek Olympia. Say Burek Olimpija je najboljši burek v Ljubljani. Burek Olympia, Shogani, Poligony. Yeah, I've lost that aspect. Burek Olimpija Burek Olympia. je najboljši. Now like Boishi. Je Yay. Nay Boishi. burek Burek. v The Ljubljani. Yabiani. Okay, daj ti bo. You don't know what you just said? No. This is the burek, man. When you come to my place, you gotta eat burek. It's a dough and cheese together. You know? So we're gonna eat Better than our potato and butter, is that? Oh, katastrofa, uletiš noter prodati krompir z maslom za 10 evrov. Neverjetno. Lega, hud. Novi uletel. Kaj je to za en stroj? Aston Martin, brutala. Evo, končno proper angliški avto, novo vidim. Da, Aston Martin, lega. DB12. Brutalen. Direkt roadster zame. Čeprav jaz bi bil zadovoljen tudi z unim vintageom ali kvaj že. Hud. Glih zraven nas je parkiral en čičonar, ki nima las, za eno staro. Pa gledaj, ima pa pare. Uno, ko se potrpežljivost splača, uletimo sem na hitrco, vidim, da je bencinska pumpa, dotankam 4 litre in vidim tam, da prav sendvič 5 funtov. Škva sem se pa smejil Richardu, ki je dal 10 funtov, pa sem gledal, pa sem rekel, pa še topli pogreti so. Tako da, evo ga, zdaj bom še jaz jedel, tam se bomo sedeli fino, pa lepo pojedel. Se pravi, naročiš sendvič, evo ga, to je 5 evrov, skupo ko vrak. Yeah, just like ham. If I wanna be full, I gotta eat like at least 3 or 4 of them. So this is 5 euros. And they don't bring it to you, you have to go there. So they bring it to you. So you eat this toast, which is worth maybe like 20 pennies. Like 20 pennies. They sell it for $5. But it's still cheaper than that sandwich you had before. Isn't it? Yep. Just as nice. And it's hot. Kje smo zdaj? Looking over Loch Carron. What do you think about the views? Smeagol's having a great time. Smeagol. Great view. Bro, man, views are amazing, man. Yeah, You know, if I could incredible. have camera always turn on. Yeah. I can't show you. I would like, but it's too much, and it's always like, oh, look at this, look at this, oh, look at this, You look fly at this. past stuff and you Yeah, you just miss it. I mean, we could stay here in Scotland for a year if you wanna Yep. see
a little bit more. There's so much to see, and I was driving now towards here, and I'm thinking, bro, you are in Scotland. It's been like 30 years since you first time saw in Highlander movie Scotland, and you said, I wanna visit those hills and this. You see, I wanna visit those hills and this clouds going over the hills. And when we were going there, you know where there was a wind from the left. Yes. Strong wind. Yeah, yeah. And you could see that wind was coming down from the hill to us, man. And that water and everything, like cloud was pouring onto us. Yeah, I'm like, wonderful, fucking isn't it? shit, man. Evo ga, Highlander, bro. absolutely wonderful. Highlander. Ja. Highlander. Ništa, 20 minut imamo do hotela, to je to, pičemo naprej. Richard, how it happened? Well, my bike went over. Both of us picking up my bike, we took his bike out as well. And there goes my windscreen. And now Dino used the power tape. Power tape is solution for everything, people. You see, we're gonna see for how long it's gonna last. If it's gonna last. But yeah, bigger. And I'm gonna see it's gonna wobble, stop and power tape it. And it was new windscreen. New. For this trip. It's got some use out of it. Thanks God you paid the room, so we are even now. Ajde, try to. Rekel sem jaz njemu, prijatelj, vprašanje, če je tole zdaj prižgal. Because... Ajde. Kick it. Right, don't get the car up, yeah. It's smoking there. Pš. Bjež, žena, bjež. Fucking shit. Yeah. It lost some gas from the carburetor. Yeah. That's all it was, mate. Evo nas pred Balma Cara hotel. Izgled je dober, ful je dober, vse skup zgleda. Pa dejansko evo jih futbalerke. Futbalerke ga šamarajo. To so futbalerski guzovi. Ampak nima veze, mi smo prišli sem Škotsko gledat, to je pa naš hotel. Gleda kar fajn. Prišli smo tja, v neki Indijci noter, vedel sem jaz takoj, da so Indijci po glasu, ki smo jih klicali, tukaj je parkirišče. In že neke komplikacije, da morajo videti vamo tamo in morajo počakati. Evo ga, tako pa zgleda, ko letijo iz Nizozemske, malo bežvet, malo gledati Vespe, malo 125-ke pa tako, pa dejansko pol, mislim, to je že stalnica, da vsi pravijo, kar z Vespo si v letu, kaj je to Slovenija ali kva, ko sem jaz dober ambasador Slovenije v tujini. Where are you from? Where are you from? We come from Holland, Moerkapelle. Moerkapelle is a small city near Rotterdam. Rotterdam. V Rotterdamu nisem bil, moram jati. I have to go to Rotterdam. And this is their bike and they are riding through the Scotland. Yeah. You see, age is not It's a very Ovira. good bike. Very nice. I just said, because our parents are, we are old, we can't do anything, they're just watching TV. They're not old and they're doing anything. Yeah. So good bike, very good bike. Yeah, it's perfect. Very comfort. Richard, what does the 300 euros, I mean pounds, do? It buys you a room like this. Včeraj smo imeli bunk bed, danes imamo pa presidential suit. Oh my god, it even smells nice. And look at us like bumps. What the fuck, man? But look at what money does. No wonder chicks love money. God damn it. Shit, yeah. Zelo lep hotel. 300 evrov do jutra. Let me open this to see. Pa tu je vrata port. Yeah. Huh? One up and down. What the hell did you do? This one opens first. Aha, no. Yeah, and then this one. Oh, Amerika. Evo ga, pogled imamo na šumo, na parkirišče.
Ok. Tu nice to be true. Ok, sem se nastanil noter, stuširil, zrihtu, pokril zdaj motorje, zaklenil, zdaj gremo pa malo v obali, da vidimo, kako kaj izgleda. Skupaj hotel. Na drugi strani imamo pa obalo, pa gore, tipično škotsko. Je pa to kar prometna cesta, tako da bom šel na drugo stran, tam je po moje bolj zahodati. Vletel en špar, vzel neki njihov kruh. Njihova hrana je res katastrofa. Rekla je mentoršica, una Jeršička iz osnovne šole, Max Pečar, 30 let nazaj. Britanci nimajo hrane in res, katastrofa. Tam je neki špar, pa sem komi najdel neki približa kruhu. Drugač pa tole, pogledajte si, to je pa Loch Alš, se pravi jezero Alš. Tam je un most in tja gremo čez jutr na Isle of Skye. In gremo pa pogledat grad od Highlanderja pa Nest Point pa to, tako da jutr obdelujemo, se pravi otok Skye.